Hey, 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 so you say people. Hey, people, how are you? Muri bohere, guys. Gogoros Gazuru. Kuzai Sitole, how are you? Muri bohere, guys. There's a link to how was the day, guys? Muri banya here, guys. Florence, Natasha, how you guys? Thank you, Fulo, Chantel, Kavukatema, say, Shanti, how you Chantel? Yuvoni Prim Chijanje. Yori Amaya Thomas Chijanje. Bob Machkun, Fibioni, Nyamukonti, Walevinia Chimandamba. Timandewa, Urise kwa muri guys. Irise Monday yenyu, how's the holiday? Yangwa, ndambotoyiwa guys holiday, ndamboyiwa long weekend, ndikucheka intanipi. Otherwise, madira ari same. Kwangu rise kubasa, yaise weekend. Tendai chirinda mhoro, uise. Guys, nhasi ndafara ndaona vamwe medhemu vandakambodzisa navo pandakaita temperature muna 2010 ndafara ndavaona nhasi kumarondera. I was actually in marondera saka ndavaona mumarondera medhemu ivavo ndafara ndafara. It was only for 3 minutes but ndafara. Since 2010 taingotaura pafoni kubva zvandakabva kutembera chii like vanga vari 2 the other lady pane kusaiti kwatikaenda futi kumavhudzi secondary school vandakasvika vasipo nhamba dzavo dzichiramba vanonzi vari palive nhai pavakataura ndaifunga kuti nyaya yemalockdown ndingirikini evidence chatiza George Nyanga, Omi Jamba, Precious Chingwaru. Yes, ndiwa. My earrings, $1, $1. Cha. Ndakutorwa pasi. One, oh my God, ndivazondipa nhamba dzavo baba veve kuna vanhu vangu vachivatsvaga. Medhemu, natipiwa rova. Medhemu andikambodzisa navo. Violet Makiwa, Clara Mutanda would saying. Short of family, mostly discharge. Why Usingatwema updates now? I think I answered this question like more than 5 times. I said when I'm trying to focus on something else, it's a bit difficult for me. Kuti ndinge ndichifambisa zvese ka1 maona manje. I can't run 10 races at the same time. Ndo zvandakataura. Ndichiti kana ndanyatsoona kuti ndaona kuti ndastable neresi yangu yandazama kufamba nayo, I might come back as well kuma-updates. But for the meantime, I'm trying to do something really different. That's the reason why. So I wanted to concentrate and also ndachida kuona ma-mistakes, you know, what they call shortfalls. Ekutanga kwetrip yangu yandakaita nemamwe andinoita epadhuze. Besides izvozvo ka zvisizvo pa-internet, definitely I'll be trying to hustling maybe during the day, guys. So pamwe papo ndozogona kushaya time yekuti ndinge ndichiuya ndotanga say, but the main reason is because I wanted to try and do something a little bit different from Jema updates. Ndakazvitaura and I always say that. It's not like someone akatouya akanditi stop doing zvakuita izvo. No, it was my decision I made. My own personal choice. I just woke up one day and went, you know what? Let me try to do something a little bit unique, something a little bit different from the cheetah. Don't know what I say. So that's what exactly I'm doing right now. She's a good traveler. So I'm into traveling right now. Maybe after traveling, you never know. I might come back with my updates.
but for the meantime I chose to run neresi. I think vamwe makatoona kuti taimboita futi maskiti, nhasi ndopata sita skiti takaita kudhara pandakatomboita flu but ndandakangoichengeta because time yacho yekuti ndikwanise kuiedita ndichiibatanidza but papa storina, so hameno kana muchinzwisa zvandiri kuzama kutaura. But then at the same time, mind you, ndinewo musikana anenge amombe oda kumhanya kumashops kuda kutsvaga magrosa kuita sei, saka zvese izvezvo zvinenge zvandiwandira ndiriwo inini waona manje. Saka time yema-updates ndini ndakangoita choice iyoyo yekuti maybe zvakona kupedzera nguva achimbotsvaga macomments machichi painternet, maybe I should just travel because handisi kutsvaga comments. Yeah. I think I answered you. And no one actually stopped me from doing that, but it was my personal choice I made. So in it, I chose to help other people who are looking for marketing by but remote areas. There are also some people who are not in the remote areas, I think maybe in the city, but identify maybe this person might need exposure better than maybe Alpha next. So that's what I do. So tomorrow I've got about 2 machines and around Gaza. Then 2 mamwe acho ndikufanira toenda kwakaita kuMperu. I don't know kuti vachabvumira, but 2 ndandakataura navo nezuro vakati okay, so we made an appointment yekuti tiite musi weTuesday. Then these guys vanondiruka izvi guys, they are so cool. Ndo vakambondiruka futi ma1 ndakaenda ndakarukwa kuRainbow Towers aya. So vanogara vachindibvunza kuti uchazotora vhidhiyo riniwo shemeyo. Vanondifollowa boys iroro guys, iboys rinoita sei rinoruka guys. Saka please pandichaposta vhidhiyo yoga muisheshe because boys iroro rinogara richindibvunza every day ndikapuronzi. Saka shema uchazoti unongowaziva kana kuona anorukira pasi pemuti, munowaziva anondispaka mafesi aya. Vanobva vachiti saka shema how far, saka togadzira rini, saka pakuti hanzi iwoka posati like they are ready guys for that. Kanzi saka shema iwoka zvaunofanira kuita manje, ndabva ndatoudzwa netype rebraid kanzi iwe iri richinja iri, then isusu toita matshirt edu manje. Boys iroro munongoriziva boys type yacho ndotaura, vanondifaya manje, vanondispaka vakomana ivavo. Vanenge vari nezuro rakaona vari 3, nhasi ndaona vari 3 vandipesisa nhasi, mumwe wacho chifuwa hameno kuti akaendepi, but ndo mawekera avanoita yavo. Kati bhola aiwa i4, vane vari 4, vana vari 4 vachingokandana masasi ipapo. Wow, yeah. Guys, mina ndisimuke ndimbonotamba guys, mina ndimboenda notamba kuti kuna Washa akabata kira. Mina Washa guys, dora chirakuramba kuvhurika. Dora chirakuramba kuvhurika guys. Ceiling yangu asati aigadzirisa guys. Iyi ceiling yangu yandaitaura yakatode kugara isati yagadziriswa. Ndo iyo iyi. Ndienda kuna Washa. Ndimbobata foni apa ndimbotamba. Ndinenge ndatora screenshot. Hanzi izvi mira izvi zvenyu iriko zvangu. Aiwa pane munhu amira ndiverenge anyora kuti this one. Please reach out on me for some more initiative that you are doing now. We want to support some of them. Yes. It is great. Karibisa. So going to Dr. Amba. Oh, which got patina. Do not do this.
Oh, you ain't a baby in danger, my street. Boom, boom, jump, doing CCTV. You know CCTV. Oh, jump it. 1, 2, 3, go. As was already Zika, I'm out. Jesus Christ. Jesus is Lord. Dora Kashama. Yeah, Patamba, guys. Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah. Patamba. Daja, Mrs. Jesus. Karunyara. Ndoto para. Ndapari sister. Guys, ndapara. Ndapara musingambodero guys, ndingakunze history rikuitika kuti ndizoguma ndati kuna vanhu vakagaza dambokutora vhidhiyo maigara pasi maiering rangu vabharadona ewa iri ndoridzosera kutora kuti vaya vasati vatenga maieling edhola vanoenda ikoko. Ngaramba tinotofara ndotofarisa zikamboiti guys, because let me tell you the truth guys, what has been eating me for the last week, this is what happened. Mozaka muchovha kangu kaikai, so vana washandisi vanga vachita project yavo kwavanga vachita kuya like I said kuti ndasingataura kuti exactly kupi but taipfuura nemuchegutu, so taakudzoka kuya tangonzwa mota yakuti guju handiti indobva ndabvunza kuti chii chachiguju, hapana simbi yadonha here, ini ndazive kuti hanzi kune zvonzi mabhushi zvotsemuka mai mwana kudai kuenda nayo kunidai kuti nemwewo panext farm pedu anoita zviizvo zvekumota vanhu amufonera ndikati ndikuita problem chimota ichi chakuita sei chiri kuti guju abhanzi kuti chii chikuitika uchiti ukadai yoti guju saka zvoda kuti kune simbi yakadonha kana kuti kudii, vakaenda pasi kudai kuona kubata kudai kana mabhushi akatsemuka kuti azvifufu mai mwana, ndikasika imimi kuti mabhushi aya kana yakaika mota haifambi here, but aiwa zvinetsi excuse me, iwo zvotoita hatibve panapa tichingoenda kana kuti pamachipisa pamashops pepe ndo vaifamba nekanzi iwowo ungabva pano here kunobuda kumaraini kwenyu mota ichifamba ita seizvozvo, kasaka ndoita sei, vakati kutomabvisa wamabvisa kodi koiswa mamwe manyowani handiti, ndobva ndaswera pamuso kutanga zvikanzi wanonoka kuuya waifanira kunge waita sei, unofanira kuuya makuseni. Ina handinaziva kuti kune mataipi nemataipi, kune mataipi ka vakamboenda kwagaza here ivi ina tandokwanisa kudza munhu je kuti kana uda kuti mota yako igadzirwe kwagaza garapo kuti augoona zvimwe zvinhu maona manje, because iwe unochitofunga kutoti pamwe waita chakati. I'm not saying kuti vanoita zvinhu zvisiri izvo, vanozviita, but inini I chose to stay there because like ndasinatomboyatsogadzirwa zvinhu vangu pari ipapo vandatoti kuna ende futi chimwe chakaita kuti ndigarepo uyu wepanext plus pedu uya waiva nejeni yake yaida kuindawo but ndina tatomumisa,
ndobva ati don't worry unozozoka after 2 hours vanenge vapedza. Ndikati ndinogara. Takapagara manzwa here pagasa paya. Ndakatanga ndichadziya mushana kusvika mushana wava zuva manzwa. Ndakadhamba ndiripo pagasa paya ndokubvisa mabhusha aya ndokubvisa zvimwe ndachikwana ndikurama ndasingamazivi. Ndo ndafonera uya ndikati iwe shamwari vanhu vaya apa ndiona zvogochwa memwe ndikati sikei muri kuzama kuita sei you've never been to Gaza. Apa ndanga ndiri pakati ndakagara mwana ndakagara pamasimbi ndiri 1 out ndikungona nongototi musikaneka mbuyaso dzakasoti kwese ndakapagara memwana achipfuura mapesi ngachipfuura uzoti apa panokunorya sadza apa wakuenda kwakati apa pakuseri kwangu kwakazara mazita memwana akakura kudai magonyeti. Ndobva ndatongovhunza mwati ndikati saka mavhiri amune mutazi akutoitaura nekuti chii varume voga vanenge vakazara ikoko vakadziwo vane vari kubva tinonga tashi vatenga zvekutengesawo indangogara pakati memwana avaya vagocha ekera iya vainda vavesa moto achakuratidzai zvavanoita mangwana ndobva ndakabva ndazotaura nawo later because akatozoguma tava mafriends navanhu vachangwa ndasirwa ndobva ndatotanga kutotaura nyaya navo totaura ndikati modere kuti ndikuitei vhidhio muchita zvamukuita bvati guys chunjogochwa simbi inoiswa moto kudai vadero mai mwana kune imwe yakazoti bum wati kume apa patikazotenderera manje vakutendera vachindiratidza zvimwe vacho ndika ndikati aiwa atova mastation ekuvesa moto kuti zvinhu zvacho zviite sei zviveswe zvisimbi zviya zvinoenza ndikati iwe asaka ima musi mega kazi aiwa mukutokuta sei mwe nemumwe pane mastation pano chaitori chistation saka munenge ne zvipuranga zvacho neuyu voivesa chanovesa chinge chigaba so vanenge vakawanda ukoko zvokuti lese unodzi ndoisigasa mota yanga vanongonotisa kupi ikoko kwaekera ukoko because vanozogona kugadzira kuti akasimba ina handizivi ndozvandaiudzwa asi ndakaona mastation more than 5 zvakagochwa chakaita muturikidzwana mota memwana masliking anenge ari koko kwagazako vakaripo vakapomba majina vakachena vakaisa matepe side kudai so avatauri neiko kuti waitei ndemunhu anenge achigadzira chinhu chake ipapo kuti simbi yake igochwe ende kana yagochwa ndokupfuta kudai moto uchiti ngandu ndozobunzwa chimwe choputika wati kumanya kwakaita vanhu ipapo vanhu vakamanya paya ndakuseka but it was not zuro ndasangana simba rekuseka ndakangomanya ndikaenda ndikomirawo ndikati chichaitika ipapo chichaputikapo zvanzi aiwa dzinenge iri chiko kana kuti oiri kana dhizeri rapinda mukati mosika ndorine rohekta roti kutika paya nevarume vakuru vakatiza kune unoda kutsva hakuna unoda kutsva vapedza kugocha paya vobatirana kune kwavanozoinda manje ipo koko kwanina kuinda saka pamwe vachanondiradza mangwani kune kwavanozorinda vapedza kugocha apa rabvisiwa zvese raklini rozoinda hanzi kune chimushini manje chavanondoita kuti zvipfeke kudai so handitozi kuti kunenge kune kiu here yemushini inenge ichipfekedza zvinhu zvacho izvozvo I don't know. Vadzoka pepe ndikationei ndaona pepe kandi zvinonzi chii type yamaisa inonzi chii kozi vamwe ndetanata ungofanira kutenga kati ini ndangonzi so ndamufonera munhu wangu uyu manje ndodhira naye because ndo panext pam akada kundigwadamura ndinoziva kuti ndomubatsirepi ndamufonera ndikati iwe vanhu vati vaisa type yakati zvikanzi ndo chaiyoyo ndikati saka ngati ndikangonesa ndodzoka life yangu ine madhirama zvodenda nondidhokimenta but panguva I think ndendisitombori mumudhi uda kana kutombotora video because ndii ndakatofizuka guys unenge usingatombowisi kuti woita sei the next thing maona manje uchingotenderera memwana vadzoka vaisa pepe ini ndine ndida kuzama kunyebera kumonita ka ndine nditori monitoring spirit papo nichinzoti unoita zvakanaka iyo ndisingamchiboza hapana kana one andichingodai so chikuti ndinopinda zvakanaka here ichocho kuchipikirisa donhu ndichipa ichi
unosambozivi guys but panguva iyo yandikunyebera guys nekufizwa kwaunenge waita unenge wakufunga homwe yako kuti yabuda usingafungire izvo I think ndo zvinogwadza kuti hachikwa tisikadi kuranima chinhu chinombagwadza kuti wakutoita chinhu changa wasingafungiri panguva yacho yapedza paya nhasi tiri kufamba tobva kuti guchuguchu tikati guchuguchu yabvepi ndaisafoni mai mwana ndikati iwe pane chinhu chikufamba chikekeke chabvepi chikekeke ichochocho zuva nauchihwa chikekeke asi pandinamuka nhasi tichifamba chiinda kutaundi chikekeke chabvepi mona manje apa tine appointment atida kupi kunoita zvawashi zvake zvanoita zvemaplans avo ava vanoita zvemarenovation ava ndokwata chinda mona manje saka tosvigera ndapotopota ndati guys ngatidzokere because chinhu chokadambirikirwa nevhiri memwana chichimoti kekeke ndikati guys ngatimirei ndakapinda pasi peekeraini ndikati ngatione chinhu chacho chikuti keke chikubvepi taura kuti ishoko shoko wakati shoko zvinhu rakanaka shoko razoshatira papi shoko rachoni iroro muona manje kasi zvinoreva here kuti bhushi rikanzi rakuwara iyo shoko yacho inokuvara nemamwe anonzi mabhoro nemachikoaya anenge achitagwa akangosiyana-siyana moziva kuti ashuwa ndinombosvika pakupererwa saka ndinotofara ndikaona munhu ati vanoda kupatina ndinofarisa stress yangu inenge yashoma Hello. ndangwira ndotamba Kovudzi manje. Beyonce. And it's looking nice. Is I think it's $10. $10? TV. Oh, TV. Aiwa, but TV ikuplaya zvimwe zvinhu mirai. Ndaimute. Vanoruka havada kutombonyatsomaketa ukomene havari boss ngamboita. Ende vanogona. Even hairline yako yanyatso kunamwa. Zvinongorwadza pavanosunga but mangwana ndenda kutokwanisa kutoita chimwe chistyle. Kudaro. Ndo vanombondiruka ma1 pandakangodzoka kuZimbabwe ndakachinja vanhu vaimbondiruka ma1 saka ndakangofamba ndingotsvaga tenderera ndichitsvaga pandangosvika pavari group vanoti kunoku manje inoziva zvazvinoita kana ukasvika mafesi ari group ka normally obviously inenge chinoita kumakisa kana kuwanzira yaona ndatosvika nalo ndeipenyu zvisiya ndatangotva nyaya ndikutsvagwa noruka kana unokwasa kundiruka here zvanzi bobo my sister tangototaura nyaya zvitokenerana wanatondifolowa tiita mabhesti ipapo Exactly. Because I know kuti vanogona kugadzira but isusu tinongopfeka mawig ka because kunoka it's expensive. Kunze it's expensive even kutalent kwaidhura ndosaka taiziruka tega ndosaka ndichigara zvangu ndiri muwig because it's expensive. aiwa hama pesa guys vanenge vachiuya kuZimbabwe ka musi wacho niyo chotokunyatso kuva maketa kuti guys aka vari kuharare singamboita vari kuharare vari kwamakomba ndokwavari. But manje nandizivi kukora makombi manje. Ndinokuudza kana wauya kuZimbabwe ndokuendesa kwavari. Okay, I'll hold you to that. This is social media, so I can press you on there. But your hair looks amazing. The floor. Hambolala wena. Go to bed. Sharon, Go to bed. Nega earring akwenda kunakirira so. The floor. Go to bed. What do you mean I should go to bed? Women are talking here. Unongone majealous dishira wangu akanaka kudarika iwewe. Saka now I'm in the jealous.
namaona kati maearring ari kubuda kaskin tone kari kubudira kachocolate. China. This is $1 guys. No, nema. Munokuma wokuchegura $1. Wow. I would love some because now tofana kwenda TK Maxx the flow. TK Maxx ka Primark. Which one? Aiwa TK Maxx ka Primark manje it will end up being gangrene on your ear. Okay, TK Maxx have the Benhams. Aiwa, but Benhams have been like out of business for a long time now. Yeah, techingona chingopfura chona but nandangoya zvangu zoti Sharon nasakanaka kanakirira nandangoya zvangu zocomplimenta the flow because Richard is not here. Richard is come. I'm standing for Richard. Richard hana game. Aiwa, you're not allowed. Richard is the owner. Richard arikutaura zvokuenda kupinga aiti haape macompliments zvinotangana macompliments aiwa anopa macompliments ish and munhu akatozvirarirwa zvake imagine. Richard hana game ndosaka ndinzi the flow zvinhu zvinoflow ndikatanga kulirika zvinenge zvingodurika. Blessing Tash by tauya nayo yes pane munhu anonzi Richard Richard unogouya ukati unonzi zanzile wewe icho aibva tochinja atembeke Richard atembeke aibva guys vanhu they'll be watching in the terraces. Richard aonyuka manje zenzile Richard so muzenzile wena mina nguzenzile sepekile kodwa wena uyindoda manje Woody? That's me. Why would it? Oh, see, that's well, asking you, what did you want to Zenzile? That's your screen name, ka? Yeah. Ungubani wena? Richard Darup speaker. Richard, chicha wano coke. Huh? Did Richard, guys? I don't know the sugar too much. Why? Uru sticker. I want this sticker in Bilbo. Funza Lincoln. Anyway, Richie, since we've established that it's you and it's him. Wallace. Because I'm put together. See? Muri tuna na Miss Chakuta. Jimine ma eko. Miss Masilito means good to my device at home. Andina, my devices are going off. But my echo. Ngada za YouTube again my China. Aiwa, it's off. Aiwa, now you want me to show you my telly. Aiwa, it's off. No, not your telly. No. But no click a link, no click out on YouTube first. So should I take them off? I've taken them off now. What's gonna say? Zirakura kanaka voita kachibhiti naye michiko chikuitika Lincoln I'll comment vhudzi remukadzi wamunhu naye
Kuzarisi bvudzi rangu manje. vakadzi vese ndeve vanhu kune mukadzi asiri Kuzarisi bvudzi rangu iwig manje singandiwanza. uri kuziva shona ndiri kutaura Sama echoes ari kubva kuna sorry mukuru but tichirega ndifambe neoda yangu zverubobo iwoyo mutemo ndatotyora kudhara zvavharana Shera hausi uri kuita maiko here ko inini ndiri kutobvunza ngandisezanzile pamute ari pamu aripo lo ko now ari kubuda kwenyu ari kubuda kwese kwese I think so kandibvise Shema imbobuda udzoke. mie ofiku wala nezuro aitsvagwa naru panapa iwewe kana kubatika pasini who does that Ngaitsvagwa nani richo. naru jeko Rufuti. kusvika voice yake yashoshomera imagine ka voice kake kari sweet sei Ai mutaura chokwadi inini Shema nchamudi. Shema aita comment wana the flow kudaro chorodana ndichida kumuda zvakadhakwa izvo. ndematsidiso Wanzwa makomentero angaitwa na the flow. Hey nice one. Iye munhu akapfeka zvimiti ndiye warobva aita nge sterek manje. ndini ndandichikomenda as the flow ndini Zvimuti zvakapfekwa naShema, zvimuti zvekuchegutu, musasa yekuchegutu. ndo ati yacho kana imba amana tiaita sei ava vafana The flow ada kukoresa sterek iwo. wati walasi That the flow ada kukoresa too much. saka uyu maecos saka ndichaziva kuti tiri kubva panani manje lingo ndamute handichawi Zvine zvaraizvi. saka kuda kuti ini newe tofanira kungotaurei Vamwe vese vakagare pashi papa. Nyanya the flow ndiari kuya nemaecos. Lincoln ma Lincoln uri kuita maeco mina ndikubvise toni Hasani azvimute rega tione the flow futi the flow handite maeko Sharon izvi hamuchaite hanzi iwo walasiwatisiye wati chii Ndatiuya tiderera the flow. hanzi ndafranziska matende hanzi handichakuda Shema nawalasi manje ndachehana uri kuti nyaya kuti chii wala sasitomboa kunyanya hanzi ini nanjinya kucomplimenta too much kucomplimenta munhu wako Hasani, may you please unmute yourself Lincoln une maechoes kuda udzoke Hasani meamuteka Shero The flow ane maecos. The flow imbobuda udzoke. handina maeko walasa unyari hausi kutonyara ipapo Kondera sei? Munhu aita maecos hausiwa zvaakuita live yese. iwe uda kundibhutsira sane zvinhu zvakaitwa musikana yana Shero iwe mai ndaibata Ko bvisai Hasani pamute zvo. the flow chimbotaura neaccent kaikoko kuti Hasani imute yourself
All right, they got I share it now. Mr. Hassan. Mute. Mr. Hassan. Mute. Mira ka Sharon Taurina, which is Scottish. Mr. Hassan, would you unmute yourself, please? Can you unmute yourself? Can you hear me? Can you hear me? Give me a thumbs up if you can hear me. Thumb up if you can hear me. Your mic is off. Can you switch on your mic, please? Probably I don't want 2 minutes, 3 minutes behind. Hassan, please, can you please rejoin Manjenje. Hey guys. What did I It's Manjenje Murambiwa what the floor. Yo, Wallace, I gonna get a comment because I do a comment. Yo, We are not open. Going to room. Wala switch ke. Hapana zwa. Guys, what did I say? Gatito Murose do mama wapinda makadini zvenyu mama. Tiripo makadiko. Songo daris. Hello, dear. How are you? Hey. Hello. I'm good, Mama. Honestly, well, we were misbehaving here, but we are okay now. Oh, like yesterday, you've been. Yo taura zvako wega isiva mutiri right. Hey, the flow muri right here. Ndiri right zvenyu muri sei zvenyu? Ndiri right muri kuside mukuti kuScotland. Imi muri kupi pamozi apapi kuScotland? Edinburgh. Oh, kuEdinburgh uko. Kuiwe the flow mvunzo inogobvunza nawo. Ndiwo abvunzwa wakubvunza. Pamaimundo echikwereti. Koti ngaite sei ndozvinoita mazimba vakabvunza zita anobva abvunza kuti rakunonzani ndovabvunza kuti kari kunonzani mubvunzo unobvunzana mubvunzo unoti inini diflo indogara kuEdinburgh yemunogara kupi? aiwa ini ndangobvunza kuti diflo unogara kuScotland ndogara kuGlasgow. Ndogara Glasgow. Anyway. All right, so how are you, Glaswegian? I'm the only Glaswegian now, man. I'm a man in the Kenya. On a good Edinburgh, Edinburgh. Depends on what area they are in. I'm not. I've been there, but Nagazuka down south. Not too much terrible. Edinburgh, I don't know. Glasgow, I don't know. Edinburgh, right? Oh, have you been in Edinburgh before? Edinburgh, I don't know. It's right in. Edinburgh, not on Nabunzaini, and I got over Edinburgh. Calamity Edinburgh, no Kogalam take us up north further go Aberdeen. Aberdeen has the best burgers. No, Aberdeen is good. Aberdeen is good. Kwa chake kwa kaso tuchera oil no chaunenda kwa Aberdeen. Guys, because in the manje I can't go hiking. I can't go scuba diving. You can't hike in Aberdeen. But I'm used to camping. Camping in Kumusha, remember. What do we do, Kumusha? No mageti, no nothing. Saka Island, they call it in the West Girl Guides. Eliko lokakora jina ba girl guys. But the flow. My voice is out. Askara seko jayanga chinzi kuZimbabwe kune ma province 54.
Sekurunochiva nodarire. It I spoke to my mother. It I spoke to my mother. It's Sekurunochiva okay. ndinakisa nhasi. Vakaoma hazvo vedu. Sekurunochiva ndinakisa nhasi. Guys, my neighbors uncle probably they're thinking kuti munari kutaura chichi, what does it is it Greek or what is it? Imagine. Ava ndiri kuseka, ndiri kugegedza. Maneighbor ako ndechirungu ndechi. Ndinitega munhu mutema parod rangu. Saka obviously vanenge vachitosvika kuti maybe antopenga. Amen. Hazvina basa ndezvavo. Nebasa retema. Manje vanogara tiri munyika yevarungu nongogarika. Muri right here. Ndememo. Adon. Aripa. Mr. Abdul. Mr. Abdul, give us some spiritual. Hey, Abambo. Abambo. Mr. Hassan, talk now. Yes. Hey, zikwenda Abambo. Lincoln Runa stay soft, tonight a soft in us. Yeah? Runa says stay soft, tonight a soft in us. Eh, nothing ndafunga kuti akusoft. Ndastay so. Okay. Now is it Madi? Manyarareko nasuda. Wadi wala zviri sei? Ye wala swachaka akawandirechi. Magetsa enda achigera musoro saka haana kupedza kugera. Lincoln ka unowanza. Augonosiyana nevamwe here nalinks. Kokudena links anodena guys. Zvekwamwari chaizvo ndanyepa here. Aiwa, tell to wanyepa, but that is really funny. But just like because otherwise, you know, to the judge what I'm imagine. The thing is, I wouldn't love if you trouble this guy. So I understand his situation. That's why I'm actually out of love. I can hear you speaking English, but it doesn't make sense. What are you saying? I'm fighting on his behalf so that you guys don't bother him about his picture. He's not in a state that is. Did he ask to be saved? Did he ask to be saved, or did you take it upon yourself to save him? Exactly, I took it upon myself. We were here, women. Us women, we were here by ourselves. Nothing. And then you guys came in the conversation. Now we have to defend ourselves. Anyway, Mr. Hassan is back. Let's hear. Mr. Hassan, talk, you know? Mr. Hassan wacharamba Shema, ndine chikumbiro one chat one tisata nyanyoenda kuperi neshoko. Shema ka freeze. Adzo. Shema donedza the flow ndiari kukonzeresa ma hiccups. Shema wala godo rako re 5 degrees guy. Arisi right. Ngarito minus 15. The flow ndiwe uri kukonzera ukabva panapa this show will go smooth. Oh man. Godo rako. Soroko kanaka ukaona wangu unotize. Koinini paza. Unotize. Kugo mna shuti here. Saka ndakakurakidza zvakaita izvo unotiza. Ndikurakidza. Yeite si. No, Aiwa. You should see only the parting, and that's it. Oh, Aiwa. If it's rank, okay, I bought it. I bought it. It's mine.
nyaya yevhudzi yatonetsa pano pamuzi. Ayo, but Aiwa, guys, just hold on, guys. I have to go. Hello. bvudzi ndo redu. Nemusuwo wako uyu ukapakatarwa zvevhudzi unonzwa kumerera kalinks. Aiwa, handina mushu. Ini ndotori newangu musuwo wandakatorowa musuwo. Iwo walasiwo nhasi wauya usina mabhureki inda. Guys, pane munhu ari kundifonera paWhatsApp ndinohanga up say musandi kick out. I have to go out because I have to answer your phone. Unoita rejoin Unoita ndokuenda. rejoin. Ndokuenda Tombobuda unoita mumapinde. rejoin. Chivhurira vamwe mukana. Right. The floor ngadonha sei anambozvioneni. The floor ngadonha. Ndini ndamudonhedza the floor. Kwamudzosa futi. Naisero. Wangoitaura nyaya kwaGasarendi, wangoenda unogadzirwa motikari kwaGasarendi. Mabhusha acho akatsemuka kuita zvimapfufu, saka nhasi ndopatazoona kuti problem puti sikava nditidzoka mangwana. Ndokumaraini kwangu kwandakakurira ikoko. Hasani guys, links ko pawango nditi handekulive wadi utoro runa edu. Guys, I'm Hasani, guys. Hasani, my love. Yes. Hasani. Yes, my friend. How are you? The floor, Cheroka Muta unozvinzwa. Hi Hasani, my love. How are you? Guys, mesa nembo kwese kuseri. Andisi kudropa ida kwese kuseri ndichakudzosa ndapedza kutaura naHasani. Mungatoda kujairira Hasani panapa. Ndiri kwese kuseri ndimbotaura naHasani. Niuye ndozanzile. Hasani, my friend. Yes, my friend. How are you? Now it's the two of us only. How are you, my friend? I'm fine, and you? I'm very fine today. Long I'm not time. crying. You see, my husband Jealousy called me today. He's calling you today. Yes, he said he'll send me $5 US. Yeah, I'm happy that is good. because he said he's gonna send me $5 US. Ne? But I'm not sure. I'm not sure. Oh, so that no, it's sure. I'll pray for you. Don't worry. No, where's your other friend? He's going now. He's going to work. Oh, he went to work? Yeah, he's working in factory, that guy. Which factory again? They make shoes. Oh, he makes shoes. Not my boyfriend, right? Yeah. So my boyfriend is a tailor. No, now but he will come tomorrow. It's coming tomorrow. Which one? The one I was looking for you. Oh, he'll come tomorrow. But your husband, yeah, he will come tomorrow. His shift is, I think, is coming out tomorrow. Oh, where does he work? He's working the Dragon. Dragon City. Yes, you know Dragon City. Yes. Yes, he's working there. Wow, that's nice. Yeah. So what about the other guy I'm seeing there? Which guy? Oh, for yesterday. The one next to you. Who is that? Who? Are you alone? Yes, I'm alone now. Where is your other friend? You were with 2 guys yesterday. Where is the third one? Yes, it's the one I'm talking about. It's the one I say is going to work. Oh, okay. Yeah, it's not that. Yes, it's not that. So who is making noise in your room? No, it's not. I'm not in my room. I just stand on top for the plate. Oh, you're on the rooftop? Yeah, because here is hot, so I just stand on the rooftop. Which city are you in? Are you in Pretoria, Joburg, Cape Town? Joburg. Joburg. Wow. Yes. I would love to visit Joburg. I don't know Joburg. You don't know Joburg? Yes. Can you tell me about Joburg?
Yeah, Joburg is very nice city. It's Really? big city. Yeah, really. It's big city. Yeah, it's Wow. nice. So what's so It is. special about Joburg? Yeah. Sorry. What's special about Joburg? No, it's not special because even me, I don't like to go Jiga Juga to look after something. What? When I just come back at home, I just relax. You don't want to go Juga Juga. What's Juga Juga? No, Jiga Jiga is like go that side, go that side, go that side. No, I don't do like that. Cause at work I Oh, come late, come back late. oh. But I Yeah, forgot. Where do you work? I'm Did you working tell me medical. about your workplace? Huh? Yes, I'm working medical center. Where? Military center? Medical center. Medical center? Yes, What do you do at the medical center? I'm sewing machine. They are showing machine at the medical showing I'm how? so, I'm sewing machine. I make a curtain, like a bed sheet, lot of things, blanket. At the medical center? Yeah, you know medical center. No. You Like, don't know, maybe ask. I know doctors, nurses. Oh, no, it's not like that is a just name. It's not about a medical like for hospital, clinic, not. But Oh, the building that I'm working, they call medical center. There's medical one, medical two, then also medical three. They where they it's like a clinic. but you are not in the clinic. No, I'm not in the clinic. The way I'm working, they got shops. I didn't know Yeah. about that place. You Oh, don't it's know. my first time to know that there's a medical center that does so Yeah. many things like that. I didn't But know. lot of Zimbabwean they know they stock stuff from there. Oh, but I don't know South Africa now, my friend. Eh? I've So you never don't been know. to South Africa. No, So I why don't know you? South Africa. What? So why you? But you dilect me about the dragon. Me, I just say dragon, then you say dragon city, which means you know. No, which means someone told me about Dragon City. Okay, someone told you about Dragon City. Yes, I don't know if it's Yeah, in but Joburg or Pretoria. okay, but you have to come. We came where? You came to visit South Africa and Job, especially Joburg town. Are you going to take care of me? Because I need to fly to South Africa. You have to buy my ticket. I won't come by bus. No, I can't. So by airplane. Yes, Is definitely. how? Yeah, that is good. So is how much the airplane but ticket? I don't know, my friend. You can Google maybe $500. I don't know. Five Maybe hundred three dollars. hundred dollars, maybe $200, $400, 150 Yeah, US dollars. I don't know. yeah. But here we use rands, not dollars. Rands, I don't know about the rate because it means that I have to convert the US dollars to rands. So I don't know the Yeah. rate. Okay, don't Mm. worry. I will ask. Yes, don't worry. I will tell my girlfriend so that we can confirm about you to come here. Uh-huh. I Yeah. thought that I don't trust you. And then No, you have to book a hotel. I just stay in your apartment, like a yeah. nice hotel. Don't worry. There's nice hotel. For how much? There's here for 500 rand. There's for 750 rand. There's 200 rand. Like cheap one is 100 per a You day. want to put me in 100 rand hotel? Are you serious, Hassan? No, Hassan? I didn't. No, I didn't say as a
If you want for 100, there is it. If you want for No, you 250, pay. I don't want. You pay for what I want. Like, no, not like yes. if you want, you can go for No, 100. You have to no. upgrade a son, my friend. See, Don't my worry. husband ran away from me, and now you want to degrade me. No, don't worry. I will put you nice hotel. There's nice hotel here. Yes, the one for 3,000 brands. Blanche, one day. Yes, one day. No, there is not. Here. Here is not for 3,000. Yes, that's the nice No, one, right? 5-star no. hotel for one night. Five. Oh, for Yes. one, oh, five. So Oh, you how want much? 5 star? Yes, Five I want star. the 5-star hotel. You want to put No, me in a 1-star? no. 5 star is 1,200 per day. Bella day? Yes, Bella day? yes. One day, Oh my 1,000. friend. Yes, 1,200 rand day. One day. Yes, Yeah. yes. So is the one you wanted. Mm. Yeah. Don't worry. Yes. Soon. Ne? Soon, soon. Yeah. Soon, soon. Soon. My friend, my Yes. friend, my friend, I don't trust you. So you tell me, where are you going to stay when you come to Zimbabwe? You said you are going to visit Zimbabwe. So where are you going Yes. to be staying? Where are No, you I going will. to stay? No, I will go to stay to my girlfriend. No, in Zimbabwe you cannot do that. Ne? No, you cannot. Even there's hotel there. I will come. 'Cause it's not my first Yes, time you to have to come there. go to your hotel. Why do you want Yes, to but go to first your girlfriend's house? hotel. So Go to the yeah, hotel, my friend. You are coming from diaspora. yeah, Mm. yeah. So this, Mm. cause, cause, cause this season, my girlfriend, she told me that I'll go to her straight home. No, you have to raise about $300 for the hotel, like for how many days? Like maybe 3 days. 3 days. Yes, $300 for 3 days. For 3 days. Yeah, it's better. Really? Really? That's nice. We Yeah. won't even allow her to use her car. You have to hire a taxi, my friend, so that you can see how strong you are in terms of your pockets. I have to use taxi, not a car for her. No, not her car. Why would you damage her car? No, she have You a use car. taxi, my friend. You I have will a use car? that. No, me, I don't. I have it, but it's not here. I send it's going Where is Malawi. it? It's going My friend, I Malawi. don't trust you. Trust me. Ah, Wait, I will do- show you tomorrow. I will show you tomorrow my license. your license is the car. Yes, Really? yes. I will show you everything about my car. Wow. Where Yeah, did you buy your car? I buy Deben. Durban. Yes. Wow, that's really nice. I like Ne? your confidence. Ne? Me too. You too. What do you like? Yeah, me too. I like your confidence. Really? But you gave Yeah, me to that tailor now. That's the problem. You gave me to a tailor. I don't even know him. How do I know yeah, if he is yeah, very, don't very, very, worry. very? Hey, Huh? that guy is colored. You will know him. Don't worry. Really? Really, it's not black men like me. Black men are good. They are Ah, very handsome. ah. Yes. Yes, my Sure. friend. Yes, Ah, my it's not. friend. No, it's I not. like your shirt.
Is it South My shirt. African or Malawian shirt? This one is the one I'm sewing. Oh, you saw it by yourself? Yes, I saw it myself. Wow, you are very good, my friend. Ne? Yeah, you are a fashionista. I like your taste. I like your style. Yeah, even this fashion now is moving too much. People they like too much. Really? Yeah, Wow, that's really nice. even you can see a lot of videos they like to wearing this design for t-shirt. Oh, which video now, my friend? No, a lot of videos, lot Videos of lot of about musician, but even don't worry when a Freeman, cause Freeman is here. You know Freeman, that the guy is from there, Zimbabwe. uh-huh. Yes, I saw it. I saw the tracksuit from him for this type. You say, are you saying you're the one who saw the tracksuit and For gave him, it to Freeman, or you yes. watched a video? No, I'm the one I saw it. Now he's here, South You Africa. Yes, really? really. Even today, I was together with him. Oh, show me the picture. Picture for him. I didn't take picture because he find me at work. You cannot take selfie. No, I didn't take. The way I'm You working know, as I not allowed. don't know him. I Yes, don't you know don't know him. him. You don't know him, Freeman. You don't know him. No, like I know he exists, but you are very lucky. You know, you saw him. You are very, Yes. very, very lucky. No, I'm not like cause even him. He know me because about my job that I'm working. Mm-mm. But That's so why. where do you stay? Where do you Yeah, where do you stay? me, I'm staying a cake, a Precious and cake. Where Even Moy and cake. you stay Moy, at Moy, More and Cake? yeah, and Cake Street. Moy and Cake Street. Oh, Moy and Cake Street. Yes, Where is that? it's in town here. But the problem you don't know in town here in Joburg. So how we can know? Like in Randburg, Centurion, or what was it? Back Station? Not Pakistan. Pakistan here is too far. Oh wow, that's really nice. Too far. But But the floor. People eh? are burning. Do you want me to add people? There are people who are waiting for their turn to be in the Yes, box. Do you want me yes, to put them? Who is yes. this? The floor what? The floor? Which one? Marcelito. Yes, add them. Add them. I got nice standards. I want sell for them. Yeah, you cannot sell. You have to pay me so that you can sell your product, my friend. I Yes, had to you, take matters you, into my own hands. I had to you take matters saw into it. my own hands. There's VLO. It's nice. Do That you know your my echo? yes. That your boyfriend. He make them. Who? That you are the guy. The one I was told you yesterday. He made what you guys? Hello, We didn't Maji, have what echoes. guy? This one will No, come. guys, we didn't have echoes. The two of us didn't have echoes. But then the moment you joined, something Iowa. went down. Ini No, leave them. Song It's my fine. thoughts, guys. The floor secretary, I'm gonna mute you. So Lincoln, let's see. Okay, the floor secretary unmute. So Lincoln chichikuitika. andamboisa maearphone handakuisa anything. Sama echo ari kubvepi kwamuri guys.
Kondindine maeko here nani. Not me, because Ndiani clearly ndakukudzikisai one by one. The floor akamute. So between the two of you, saka ndiani ane the floor secretary taura tiwe. maybe did the flow. Didn't the flow secretary? Taura tinzwe. Oh, so the flow, guys. Tataki kwa out. Anyway, Yeah. Mr. Hassan, sorry, I just had one Yes. question for you. Yes, ask me one question. You're right. You love life, right? That's just what I wanted to ask you. You love life, right? Yes. Yes. Oh, great. That's all I wanted to ask you, and that's really great. Sorry? That's really great, as in great. It's okay. Like, you don't get it. You Salute. guys go. You are crazy, guys. You okay, right? No, they want to disturb you. Yeah, they are disturbing us now. We can't even communicate. We can't even chat. Yeah. Tidambotaura naachimweni. Yeah. Taurai but mune maeko. Especially this one. They want to disturb Sama us. ecotist now. Yes, Marty. Yeah. Marty. Warukamba zaupanda pacho achimweni. Achimweni. Ineyo. Zikwenda. Mukuti bwanji. Ayo. Anyamata arukamba zamapeza. Kwanje ana kunyimbo. Hey, basiphuthile out and earlier on anti befuna ukukhuluma lokuzeni and angizwa and ma engizwa okay but basiphuthile out. Anyamata arukamba zaupanda pacho. Zikuti bwanji achimweni. Zabwino. Taura chamwari. I was speaking Zulu. Guys. Bwanji mwangokhala phesi mukuyankhula. You're speaking Kenyan. Yeah, tizayangira one by one. Muri bwino. Achimwene mukupanga. Muri bwanjo is where we all know Muri bwanjo. I can answer you in English. I'm just sitting here enjoying myself with people from my country, and that's how you are speaking to me. That's how I can answer you, but I can't answer in Kenyan. I can't answer you in Kiguyu because I don't speak Kiguyu. So that question is yes. So that question is going to. Murutopedza 5 minutes muchingovhunzana the same thing. Uri sei uri right, uri bo, uri sei uri right. Ikambonakidza chaizvo. Kupedza 5 minutes muchingobvunza. Memo T talk now. No, we are more Jaja, but it's all Hey, Memo T Mavia, why? You was asking me for something to do you, Jaja. He knows. We are more Jaja, but my husband sings that song, so he knows. Me Amora Jaja is where you're from, isn't it? Anyway, have a good night. Me. I don't think you can stay here on this group because we will make you in Kiguyu Kimako Mako Nati. So you probably will understand that.
Secretary makarasika. Apara munhu wekukenya apa. Oh, he's from Malawi, Chimwena. It's the same language. Ah, no, they have zvakasiyana. It's the Runde. same language. Secretary wacharugwa ndire bowling suri seyako. Shanda Hai sisi ndakusuwa. Shero, hai Zenzile, hai Mimo, Hi. muri bwanje Chimwene, hai the Hey. floor secretary. Good. Hey, give me that. Give me that. Give me that. Yes. Yes. Give me that. This locally. Give locally sustain. Yabon. And yeah, that's a nan. Koricho kugochikoka chikoka hanzi chiko nairo cho. Ndiri Ani? boka musundipa nguva yekuyangura nachimweneka. Ii taura hako Zenzile. Tichitaura Muchikoita back and forth muchikovhunzana same question. Imi the floor. Same question yekuti Mamuchikomborosana zvisingaperi ngati amaendere mberi. You have to talk Navanuka. Hey. Nhasi wacho tikumbotaura nezveiko. I know. Do you know what? That was my question. I even said in more private chat, I said, what are we really talking about? It's okay for me. Saka chimira tichiri kugadzirira mastori. Relaxa. Okay. Ari kubuda pakona apo. Achauya zvawo mastori. I want to know business yangu. So you see, you Ava vadona mai vepakona vemastori. Mushonga ndepi mushonga? Uri Bolato? Koru. Ndoda kutambidza Chimwena atitorwe Shero aChimwena vatende nawo. Zvadakuita ndakumbobvisa vanhu ndipe aChimwene chance vataure nemunhu one. Zvadakuita ndokuita sepinda one. aChimwene awanewo time yekubhotaura nevamwe maZimbabwe. Ngatione apa. Totanga nemi. The floor secretary chipedzisai ndima mune conversation chipedzisai. All right. So you were saying that you make music. I love music. Who? Me? Me, I'm not making music. All right. What do you do then? Me, I'm working somewhere. I'm sewing machine. But, what is your dream? What is your dream? What do you My want dream. to do? My dream, I do it already. Oh, so what is that? Can you put us inside? Yes, I have lot of dream, but I can't finish all of them. But at least I try some of. That's good. As long as you keep trying. I absolutely understand that. I'm going to be dropped off right now but I do realize that you are good. Do you know what? Don't ever stop dreaming. Never stop dreaming and achieve whatever you want to do. Yeah. All right. Salute. Next person. Dagu says the next person. Wait, who is next? Shema? Yes, this one wanted to talk to you. Yes. Hi, how are you? Chimwen, I'm fine, and you, my brother? I'm alright, I'm very fine, fit and strong. Yeah, ne? So why paribe ndam? Makobiri paribe ya Chimwene simaedza kuapanga. Chifukwa jani? Simukugwira ntchito? Ya, simagwira ntchito. Okay, uli kuti pano? It's now getting too deeper. Ne? Imagine, I'm Malawi by origination, but I don't speak that much.
Right now, I'm in Zimbabwe. You are in Zimbabwe. I'm So joking. what are you I'm in doing? South Africa, South Africa, which side? Pretoria. Pretoria. Okay, I'm in Joburg. Yeah, I heard you saying you're Joburg. in Joburg. You do the Yes. sewing. I would love if Yes. you do me an outfit. Ne? Mm. So can I teach you how to sew, ne? So that you'll get something else. How much are you gonna charge me? No, I can't charge you, but if you want it, when you finish, when you see, now it's fine, at least I'm trying to sewing, then you'll see how you'll give me something that you have, no problem. As long as we can do the lessons on Sunday, I don't mind. Ne? Yeah. Do you work on Sunday? Yeah, no, Sunday I'm not working. But Sunday I'm Yeah, going so we can. somewhere, they just calling me. Yeah, if Sunday I'm going somewhere, if they want call me, I'm just to sewing for them like a piece job. Because Sunday I'm not working. Also, you do CMTs also. Yeah? You do CMTs. MT. CMT. CMT. Yeah. Yeah. You do them, right? Yes, I'm do them. You also do overnight. Yes, overnight. How much is it per night? Per night. No, it's depend how I work. Yeah, like maybe for work suits. For work suit. Yes, I do them perfect. Yeah, so if I'm to call you, how much would you charge me per night? No, it's depend. We'll talk when I came there, when I saw the machine, No, how it you know is the work. design. No, you know the design of a work suit. Then Yeah, I would it's need to design. know how many you can produce a night because you'll be only working during the night. No, because if a tracksuit, I can't work alone. I don't be like I can't work alone. But if you have some people that they can sew them, me I can just make for you the design. Then them they must sew it. Okay, it's fine. Yes, Then so how are you yes. gonna make the design? Are you gonna sew it or you gonna draw it or I cut it them. I cut it them. Them other people they just joining like to sewing them. Sharon, visa comment? Sorry, I don't know really English cause Okay, but you get it's me, ne? fine. So Ne? we'll organize. Then you come teach me No problem. so that I can also sew clothes for my girlfriend and my family. You see? Yes, yeah, yes, that is good. So, but don't worry, I'll teach you how to sewing them. Okay. But I can't charge you. In my Why? culture, even me, no, I can't charge you, but you will see how, if it's fun, if you're trying to sewing them, if you know some of, then you will see how you can help me. I've once used an overlock machine. Ne? Yeah, I used to overlock at some factory where I used to work. Yeah. Okay, but don't worry. Don't Okay. worry. Then I'll get your numbers from Shema. Yeah, no I don't problem. have his number. Hassan, I don't have your number. So You maybe you don't can have my number? inbox me. Yeah, just No. inbox me, then I'll give you my number. No, Hassan, How inbox Lincoln how do I Okay. inbox you? on No, even Instagram. just no, even Instagram, I don't have it. Now I'm just using FB and Emo. So Okay, maybe so Lincoln will on text you. Facebook, which names do you use? Hassan Abdul. This name is the one I'm using. Okay, so I'll look for that one, then I'll inbox Yeah. you. No Then we'll take it problem. from there. Yes, Hassan Abdul. But don't inbox my girlfriend because she's using also same name. So
How will I know which one is which? No, no, I'm joking. I'm joking. But also, if you have somewhere to write, I can give you right now my number so that you can add them. I don't have anywhere to write. You yeah, but no problem. You see this name Hassan Abdul. Then check me nicely. Then So you'll see my pictures there. let me But I let me have lot ask, of what else do you specialize in, other than work suits, shirts, and what else do no you me. specialize in? Uh, Me, I can make for you anything that you wanted. If I don't know some of, I have friends that they know others. Me special, I'm sewing the blanket, bed. Okay, so I don't. can you actually do construction with a chiffon material? Which one? Chiffon Material. material. Chiffon. Chiffon. The finer one. Chiffon finer one. Yes, I'm using also those one. Okay. Yeah. All right, which is great. Then I will look Yeah, for you, but definitely. no problem. Yeah, check me. Then I will let you know some of. Ne? It's fine. Yeah, don't worry, my brother. But don't forget, I Okay, can't judge you. Lincoln. Yes, because even me, when I was someone, they just take me and they teach me. But when I was here, that is. But now I'm trying to showing. Now I know this. Now I know this. Now I know. Then I finish But myself other side. I would love if you'd make something out of your knowledge. Yeah. I would love if you'd make a living out of your knowledge. No problem. Yeah. Don't worry. Alright, man, this is But somewhere. but if you really want it, don't worry. Okay, Never give up. time up for Lincoln. Busy B. Lincoln, Hassan said, never give up. Let him receive the message by himself. Lincoln, Thanks, I your won't give up. message. Don't worry, I won't. Yes, Liko, don't worry. If you really want it, never give up. You let you know something. Eh? Yeah, I appreciate. I Yeah, won't give up. no Shero, problem. Yeah. ndokumbura kuti usiye Lincoln aripo inini ndiye ndichitaura neshona iye achipirikira No, nechirungu. handisi munhu wese ndiri kumukika here. Ko uyu matsirisa akuti ndamubhuloka kupi? I didn't block you. Handi munhu wese ari kupinda achibuda here. Kutotika munhu Nene, wese so, ataure nhai vedu we. Saka ndoite sei? One ka. Handi wataura here matsirisa Inini kubva wapedza. handikwanise Ndikona manje. ataura apedza ndamubudisa mubox. Busy B taura. Chirungu mawana. How are you, my friend? yes, I'm fine. And you? Hello, friend. Yes, I hear you. How are you? Murize. Iri kubreka Shero, handisi kumbonzwa. Haisi Eh? kubreka. Uri kutonzwika zvakanaka. Busy B, you are not breaking, my friend. Chema. Okay, give it. Busy B is gone. Okay, I'm left with let's see, 3 people. Three people. Let me put yes. Busy B is back. Let me allow you to speak to Busy B. Yeah, no. Hey, How are you, busy. my friend? I'm fine, and you, my friend? I'm good. How is Jobek? Jobek is all right, and that side? It's well. It's well. How's work? Yeah. It's okay. How's family that side? Busy B. Busy B. Busy B. Busy B uri kufreeza. Ambopinda mubox achapinde guys.
tipe vanhu chance wataura nachimwene vambonzwawo madifferent voice. Busy B taura. Sure. Busy B. Taura chamwari. My network is breaking. Network. Iri kuvhuta network. Alright, Busy B, good night. Kandise mumwe munhu because Network imai yangu iri mancho kunetsa. Itonesa network. Busy B, kick out of the box. So the floor will be the last person you speak to. Okay, Zanzile step. Wait. Zenzile. Hello. Hey Zenzilo. Mina nditaura naMiss Matsilito. Miss Matsilito ka ningirikini munhu wese ari kuti ataura ka ndobva ndamukika out of the box kutobuda because very soon ndida kuda kuvatawo guys. Then the other thing ndikakublocker you won't be able to comment panapa. Saka don't worry rako munhu wese ataura ndikubva ndamukika out of the box. Ndozvandiri kuita. Zenzile stefekile. Zenzile music iri kubvepi? Handizivi, handina kana music kana one. Chiti gaga utaure nauyu. Bwanji ino achimwene. Zabwino. Ndiri bwino. Ziri kuenda? Ziri kuenda. How is that side? How is Joburg now? Joburg is all right. What about that side? This side is okay. Yeah, that is good. I heard you are doing good things. What did you say you are doing there? Which one? About what? About your career. About my career. Yeah. Yes, I was told him that I want to teach him. Oh, you want to teach him? Yeah, I'm a tailor. You're a tailor? Yes. Oh, that's good. Yeah. That's good. I would like to learn also. Ne? Yeah. So where are you now? Me, I'm in Cape Town, but I can come there if you are willing to teach me. I think Asani, there is actually music playing behind you, or maybe around your surroundings. I don't know. I can hear music, my friend. In the car, so that I think they're playing that music. Yes. Yeah, the car. I saw the car down here. Oh, can't you move a little bit from that place because I fear I'll have copyrights, you know. Okay, so what about? So it's fine now. Yes, it's a little bit better. Ne. And okay, Zenzile chamwari ndakuchisa nunzani the floor naruva pedzise please uyamupeseta munhu because macopyrights akanga azondikuwadza one sentence guys. Taurai naachimwene ndiende life yangu. Hello mister. Ane music guys iri kurira kuside kwaari manje ndakutyawo macopyrights. Mudzeka otherwise ndionorwa nemacopyrights. Akamute ndina mute. Chirungu changu cha expire. I can't spend 1 hour 29 minutes speaking in English. Chinopera. Chirungu chisi chedu isuka. Handichabva kufunga now. That's the problem. I can't think. Makutaura one sentence munhu wese akataura iwo Zenzile wataura. Now the floor ndakutaura. Ruotaura. Toenda live. Alright, taura Zenzile. Hey guys, it's okay, vamungambotaura. Muri bwanja chimwene.
Tiri bwino kaye. Haya akatutirwa moyo. Ne zikuyenda? Zikwenda bobo. Kunoso zikuyenda pang'ono pang'ono. Titokoza Mulungu. Ne? Basi. Ndichoncho. Hassan, my friend, can't you move a little bit from where you're standing? Yes. I can still hear the music playing. It's better now, ne? No, not your phone, but where you're standing, I can hear music playing. Yeah, but check now. I think it's off. How do you know? I know the car is going. It's going. Oh. Okay. Kupedze sarupta. Uri bwanji kumweneko? Tiri bwino kainu. Tati kuri bwanji kumweneko uko? Kuno kuli bwino. Okay. Zenzile titaura. Yapera bye. Achanzwa isi. Zenzile titaura. I wanted to say I'm so proud you have made some clothes for my brother Freeman. Eh? Yeah. Yeah, I will also connect you to Gabriel, Wingy D, and some other fellow artists because they need good clothes. Which one, Killer? Killer T, yeah. If you want also Killer T, you come because Killer T is a friend of Freeman and they are linked to each other. Yeah, but the one I know is a Freeman and Hindu. I don't know is Hindu. Windy president. Yes. Yeah, Mr. President, number one. Oh, you know him also. Yes, I know he was here. Perfect. Oh, he was there today. Yeah, he was here. Not until the last week he was here. You also made clothes for him. No, for him I didn't make it. I just saw him. Also, you like Freeman also very much, ne? Yes, I like all of them. Oh. It's good. Yeah, Mr. President is good. Oh, I would like to buy clothes from you also. No problem. But me, I'm not selling those things that I'm sewing. There's other special shops that they are selling. Cause me, I'm working like I'm working like to the factory. So when I'm sewing, they come some people to stock to my boss. Then they are going to selling. They are the shop. So you are the supplier. Yes. Okay, I see. But I want to buy from you so that I can promote you. No problem. Yeah. Ne. Oh. Thank you, Achmene. Thank you. Okay, thank you, Sezile. Yeah, mina usenzile sepekile. Na ngiyabona. Okay, ngiyabonga ne. Yeah. Lala kahle. Yeah, lala kahle ne. The floor, Taura. That's what I'm telling I got nothing to say. Taura, floor. Tailoring is not my subject. I'm not into that, so I haven't got much to say when it comes to that. Otherwise, I'll be boring you guys.
wega Yeah. ndikubvise kuseri. Wallace, unmute yourself. Wally. Yo, Wallace, kutorwa madzimai ese asi wakamute ipapo. Why are you muting yourself? Kandi BCB azodzoka futi. BCB. Sharon. Taura naHasani. Hasani. Yes, my friend, how are you? I'm good, and yourself? I'm okay. How much is it to go to Malawi? Will you marry me? Oh, you want to go to Malawi? Yes. Okay, but me, I'm, I'm not gonna go right now. When are you going back home? I'm not sure, cause a lot of my family there is here in South Africa. Oh, so you don't have Yes, family? especially my mother, she's here. My father also is here. He's working as a transportation. Oh, Yeah, so so it's there's hard. no need for you to go. No problem, but I will go. Last year I was there. Mm. I'm always going there. Even in December, I will be there. Okay, for the holiday. Yeah, to visiting my family. There's my sister, my grandmother, my young brothers. There's there, so I have to go to visit them. But my mother is so always here where I'm staying. Oh, yeah, it's better Yeah. to have So you want, so you your want I must, yeah. So you want I must marry you. This a B? BCB. BCB. Network iri kuni. Mabundles akapera kutaura. Manjenjenje. Oh, you use it. That side using Manjenjenje. bundle. Yes, you have to use bundles to speak. See, like Yeah. right now, I'm using my bundles to speak. So there's a Yes, I. time when my bundle of English will expire. Okay. As we using a data, we buy some SIM card here. Yeah, I also have one. Ne? Yes. Yeah. When they finish, we throw it. Then we buy it. Another one, we put it. They are selling. They start from 30 rand, 40 rand, 50 rand. It depends if you want for 1 week, 1 month, 7 months. No, I have an infinite one. It Oh. doesn't have yes. Infinite. Yeah. Ne? I don't want to Okay. buy today, then tomorrow I'll throw it away. After 3 days, I'll throw it away again. No, I can't do that. I You don't have know to if buy you maybe. have that right now. Yeah, like yeah, you have to buy maybe for 7 months, 1 year, or 3 months. That is better. You save. Yeah. Yeah. Okay, manjenjenje. Manjenjenje akamute. So Hassan, my friend, I want to Yes, go my. and sleep. We want to go and sleep. Yes. So what I'll Oh, do is that I'll add everyone back in the box. Then I'll go and sleep. no Vamwe problem. vadonha vene vakachida kudonha kupindai kana muda kuzotaura after the live stream. Link iro, here is the link. Tambofarana Hasani. So this is the link. Inini ndakuenda live yangu. There is the link, guys. Kana ungoda kujoina ibva wabaya link right now. Nze ndadonha. Secretary Ndokutanga vari kupi? kudai.
tada kuda secretary atodona ndofunga ndosangafwa ndamubloka adona saka ndiri kuti ndavachi iye achazoti mwe ndiani futi anga vari pamwe busy b aendepi adona futi apa busy ngano anozononoka kwenda kubasa but linki ndaiisa kune ndoda kupinda ndauda kuenda live but hapana anokwanisa kuzoaccepta wakaya waenda saka ndodii vape 5 minutes please. Oh, 5 minutes is too much the flow 5 minutes kana Sharon ndokutengera masweets sadza tengai ndiri panapa izvozvi asi mashopu akavharwa tengai inini enyu hambo tinoti anoreflecta pafoni pangu okay shopu yakavharwa kana Sharon haina kuvharwa mangwana makusese ndoina notora alright zoteka manditi 5 minutes mangwana ndikutokubvunza kuti makandimisa 5 minutes iripi ene ndikutoida zvimandimisa mandomisa 5 minutes akunze kuti ndingenda kuti Lincoln ngatiye mudebe pana kademe tichaita utoza kucheta mangwana makuseni ndopatomuka ndikanonanga pakiwe kuti ndakanzimira 5 minutes ezvinezvi mabhengi avharwa Shero aiwa iwe utsataura izvozvo saka iwe usapinde mugemu rachoni hausi wandinyengerera 5 minutes kazvakadero aiwa apa ini ndashedzwa kunzi uyatite kanzatu inaana umboramba mangwana ndikutokubvunzai ende musatomboti what ndikutoibvunza ende ndoyemutobvunzai kuti haupakuita mariko maswiti acho anoita $20 but akuvharwa Lincoln handi kuvhara ini ndinoda inoita 20 kasaka nechida inoita 20 munondimanikidza aiwa tisi tiri kutenga kasakamuteki nondimisa zino Shere tisi tiri kutenga naiwonokoreceiva chete saka mukuti kunyeba kutekera anoita $50 chii chinoita $50 handibatizo ndikuvharwa kunyeberwa unzi ishoma aiwa tisoti shoma tinoti iwe uri kutochuza idza uri kutonamba chitoincreasa mari that's our point your point is like ndatara shoma aiwa ndatoti shoma watotora akawandisa watangira pamusoro batauraita ataura the flog atongati ashaona kubva kwacho kukunyeba kuti haziye switi yoita mari aiwa indiri kushamisika kuti kune switi ye20 mari ndozvatotoshamsika nhai gogorozika zuru what if ichida Ferrero Rocher rakazorewana Lady Gaga akati Ferrero Rocher vari piko Lady Gaga mazuva chii chinonzi Ferrero Rocher atomboiziva iwayo ndo andotoda chii ichocho Shero alright inatombo mazivi chimbondiratidza chakaita sei unomaziva because iwe unogara chimatengera musikana wako musikana wani waLincoln kona shema iwe uchandirambisa nemapotential panapa saka iwe uda kuramba musikana wako pamberi pevanhu handina musikana ini aya ikatinyarare nai mondiona almost every day munhu wese arikutaura nemunhu wake waanoda imi mondiona ndiri panapa saka ndenichidanana naye nguva iyi view ndiopiwe David arimo Davido Shero did you say David? Yes, I can hear you. Shero chimbomire flow mbotana Davido ndipo 2 seconds akakoma ndipedze nyaya yangu nayo alright sikubo ndaisa mari 5 minutes maisa nsaona marekera myandione sasa bora message nothing send a screenshot ku WhatsApp mira zvikana easy unoda kuita send ndakadiza kandiwandikanganisa ndinakazvinyarara handiwanditipora 2 seconds ika ndozvatiri kuita mira nayo man yakochekera waiona hadi aseka
can wait for 7 minutes. Chero. Haya. takutigona kudzokera ku6 hours Aiwa, iwe Lincoln usatika wanzi ngatibatsiranei saka kwasara yako. ndakuudza kuti mabhengi akavhara izinezi. Mangwana makusai ndotokubvunza. Imwe problem ndekuti uyu akagara pakombiyuta, ini ndikaenda pafoni ndikatanga kutonongora pamba inondikikira panze. Mangwana ariko hatize, mangwana anenge ari ti mangwana ndiwo akataura kuti inonzi centurion haitize ka. That's the same thing, mangwana hatize. Ine mazake Lincoln ane mafoni 2. Lincoln ane mafoni 2. You can do it from another device. Ndotongoita online here. Ngaise mari yacho online. Aiwa, ndine phone 1 yandiri kushandisa panapa. But you can transfer mari. Ndikabuda apa inondikikira kunze. Ko imwe yacho. No transfer ka uri online. Lincoln ndi business man ane mafoni 3. You can transfer online. Indakadzidza night school zvimwe handina kuona please. Unotransfer sei? Weku night school ndo anotoona manje. Vanoona manje. Noti usiku kauyu. Ndongo dzamaidzidza idzi. Ndongo dzamaidzidza idzi saka unotoona. Ru. Yes kani. Shero. Shero. We. 2 days wanani? Forward mazita ako. Masango aiwa mina ndiise kuseri, mina ndimaise ese ndinotomaisa. Ndamiswa kai Lincoln new number. Lincoln Sharon Chipo Manjira. City Harare. Country Zimbabwe. Province. Usasire ma province da. Province. Utaura postcode ye province, ndozi code ye province. Province. Ayo ma details ayo. Ndanato maita mangwana. Province Harare. Province. Anonzi David upi, buti David zvisei. Kuri boko yadi. Buti David. Hello. Muri boere buti David. Munondenza. Zvisingaiti. Right zvekuti. Kuri sei kwamuri? Kuri bo. Tukona mukusekerera zvikora zvikuita ka? Vari padhuze namema usikuona here. Zviri kufaya zvisingaiti. Hanzi zviri kufaya zvisingaiti. Muri kubata muri papi? Pajoza, pazimu kana kuti kupi? Tiri pazimu, tiri kugwera. Kugwiri kwandakabva here imi? Kugweri kwandakabva musi uno? Makapfuura nekugweri. Saka muna kutoiona vhidhiyo dzemugweri 2 dzandakaita mogara kudivi ripi? Mukoba 12. Ndakaenda kumukoba 4 asi akadaka nekumukoba 6 2 days dzese. Kana umbotiudza. Ndoiziva here kuti kune munhu uri kumukoba 12 wekera. Asi ndichadzokera kunhingirikini, ndichadzokera kubulawayo, pane project yandoda kunoshuta ikoko. Ndichadzokera kubulawayo but asati ndaziva kuti riini. Right, motizivisa ati kokutambirai. Motambira here imi? Maiwe, tokutambirai. Koba 12 iri divi ripi? Totanga tavatambira paClifton Park apa. Gweru inongo Gweru is the small town. Mukoba yese yangu kanu small zvekudero. Aidiki. Idoko hayo patikoro zvekudero. Paduri pa 12 apa. Pa 12 info. Ndiri pa 1 wepa 1 apa.
Cover one. Cover one iripi. Vanofambika netsoka ubva pano. Anosviketa. Kune mukobha wani zvekudera zveshuwa. Dzese dziriko kubva ku1 kusvika ku21. Kusvika ku20 handiti. The last time was very years ago. I think about 15. 16. 16 was new. Just somewhere there. Indozva ku4 ndokogara mainini wangu. Ndokwandakatovata actually ku4. Ndakavata ko2 nights. Nin'ina mama wangu anoteera namai vangu. Anogara ku4 nemurume wavo. Then nemun'ina wavo futi last born vanogara futi ku4 ikoko. Then ku13 vakambokugara kare. Ndakaenda ku1st time. Then kune kumwe ku6 ndakakuziva nokuti ndokumashops. Chat. Yes, we are 10 people, so it's cool. Ndomahombe anotenda unotangwa nevanhu vazhinji. Ya ndo panzi pachi pahasha pacho. Pa6 paye patakasvika ndipo pakangoti zi. Hasha dzepi? Ndo pahasha kugweru. Gweru yakasiyana neHarare kako. Harare ukaenda kuHighfields unozati waipinda mukatauni kadiki. Ukaenda kunana Budiriro 5 kuya uko banana okay unozati watosvika pari busy. But kunoku it's a small town. Unless maybe ndakaenda divi risina hasha ndakangondodivira kaderodero pamwe kuseri kwachoni. Patotal mamopaziva kapa pane total wapo. Paningiri mambo. Panomwiwa fuel apa pandinoti pa6 mufamba kudai pane panomwiwa fuel. Then hamina kuti kuseri kwacho ndokune izi spa or what handisichazivini. Ya ndadzoka. Kune game. Ndichazivini ndakangokuona like chingo zvokuti uchimanya. Okay. Koma rent house kugweru akamira sei uchida kurenda? Atangoti tipinde maku. That's the cheapest town. $20 per room. Kupi? Amara. Kune vanoita zvemaroom. Mukomba yese. But kana makuenda kurinanuko it would be like 300 US per 3 bedrooms. 3 bedrooms flat. Kuna flat here mgweru. I mean dzimba kunana Ngadonga ma-co-house. Yeah. Alright. Mira tione. Ndichoenda ndotarira. Memo. Memo. What do you say? Me 7 minutes put. Hatichada uwedzere takuda kuti uchingopinza wala Matsiliso wachona handisi kumuona. Handimuoni Matsiliso wala sakuna kuseri futi. Matsiliso hanzi joina ndio link iri hausi kujoina sei Matsiliso. Sharon. Imati. Unozaire kuti nikirikiri memo ehadza jasikna. Jasikna upanosvetika mudenga. Abva baba. Same WhatsApp.
Iye bvunza memo Nei madaro. akauna pawaitama mudenga sehanzvadzi yako kupi imezvo zvionekwa Mapaona ku. anoziva Mapaona ku. ikoko Nombojamba stereki paya. asi wakajamba vakasota ndimuoni guys. Ndakangojamba mbichana. Guys, ngati munhu ari kujamba jurawo Aiwa, munozi ndakajamba mbichana but kamera yachina yakitonge ndakajambisa yangu. Guys, indanga ndakatozvirariwa zvangu zvikanzi nashewa ndandiri kumateresi zvakanaka navo kumateresi. and why my mom Rose Kazuru she keep quiet? Havana kutodonhere munhu vachiri mere mboki. vadonha vanga varema. Alright. Ani guys dauda kuinda ndichienda here. Aiwa. Chibomira. Chika zvaanolavha secretary dzaanayo. Saka wala ndorega ndosiyana zvangu nazvo. Hatizivi wala sina mama wangu wadropa sina kutaura. Panangoda 2 people. Guys, hatina kukwana. Kurwa kuti nei. Aiwa, so. Hasa enda kunorara saka ndakuenda